I pastor dia pada ketukupan wai. Aku mengelas Sdang bende daga baai publi pi baro ki bayi simenta bad menta balangi lapo he bakuru ngi ai publi pi sechitin pat ya ga je simenta jong pi kawai pagawai ka grup jong kini santali ki balang ki balawan sim bad baro ki balayada kali yalla ya ka ban job mereka de grukom batai wehi de bandra ga thong ya publi pi baro itu kita baca job ro next kita job mo dia nya kulit gerbang ya ke sander melara ke thong haga ne ke si ke bangsa record haga jin semula jong ke balang besar kham jadi tuan kita jong pi belum nang gerkoe pi ilio I bapili ya daga jing lang kawai bapa pilai suru haga jin don kat ke jong blai tanya tuan Blay bau padung ya bab neng idap daga jusnyamu bakrau. Kom mengilas Sdang daga ba IT hame ablay. Ya kami kajila kai parosisi. Kom karo haga ba Pynkut. Nisnyamu ime ablay. Pamela ri sumar ya kini ki kon samla jong kini ki balang. Haga ba kini ya lechitam. Ya kajing kman perkalolong kajing snan. Yani kum ka balang sorong kamhangi. Haga bayilio I kajing job kani ka sela boru. Rengkat da kajing dong kani ki samla. Lada kini yang samla kim don kim bon. Nanya kani ka kam dumi hani. Kan kenja hendre ka long kajing snan ka bakrao. Kaya nagar kui kini ki kum samla kani ki balang boru. Bakandi kam day ka bakut. Mereka kermen manggis nem inyo kebukum kena kapor ya kabanya pensno haya lede ha gajing ayaleka kabelang ko wei na kibenta jom gajing kia karkoi kia bakili pai shalayin kin poi de kabasuk da kabakmen ha kabawai mo try da gajing ai ke yung je Christmas try gajing blue palam de slow mun sem ko ai begini lai hoi break lorkat da kini ki kon samla baro samtali ki balang lem ka balang sorn kam ga bapun kre lem ki wepat ki riunget ki bapulong tung kini ki dila kai daga ji ikum shipara menta bachulu ki bom ki kur amen.